but we for the first time first lady say ababa ma kwan ma MPs mu bi di ni kunu ho fel nti no oni ni nchia bia ebi mu so overreact sana democracy ne tie san say obia president bia call parliament aye heckle no nti we no nye new because say ma follow South Africa for parliament APC for the we are first mama didn't quite say Julius Malema wana sometimes we are some of the words I don't use super or president national you are very palatable and so almost funny nyina Germany na ama bonsri he no moko wo wadwene mu no say first lady overreact here Evans ma menchia na menchia otiefo na bebe o fidi du na yema obia so afisiaba if you ask me my personal opinion about the conduct or the behavior of the first lady, I would say she overreacted over the whole thing. Because I was what I say at the time I speaker, I'm a minority leader. Let's assume say minority they don't want to get a name. Or Kasano. Say and yet bibi na obusu empremprena speaker will not jump in. You know, them can sort yourself. Oh yeah. If almost standing orders in the parliament house. Say speaker will be concerned on Kasa, so better interject ni pano. Na bread ni pano. Two almost say be a warning fan, a whole parliament. Dear Amaboa kind. Mrs. Akufo-Addo, I accuse you a friend speaker. Many nyadwe ibu baby say usuro nsembo a yenko apostolic say usuro nsembo a no ape SDA ne Methodist biko apostolic bomb nsembo apostolic die sika kura kwa wokoto ofren kola bo nsem die si usuro nsembo a yenko apostolic so ho enti edwuma wi ehun tete no ni ho ne ma entansa no ebire no me hu alekwente o se ma me ne bufu amabo ase ukunu hye Nyankopon bo so be sidan ma wantima en sidan no kwa na se enye no kure o se President Akufo-Addo will go down as the president wa hu se di isi eden isi bu o mai time na ne kun tinchen now we didn't set it late Professor Meso na me fan currency say Professor do later Professor the castle here prayer camp no hweso nya adwuma antre be ka no we utumi bo ni kuna beti say asema ka che unu enye entino on tia se so say o man panyin no niso obi antimi nkan ni masemo emra na makwan ono akura betena akonya no so no se ma yenye behwe adefo ma yenye spectators yenye citizens a bibi nkoyi ayi betima yeden akasa tide amabo akache ni nyano at dia na waka fa ho time a na Idrisu session a friends so say chairman na be ready budget no senka wo say video nka bomi anhwa de na Idrisu nsebo ka che president na uwi ko se ochia no ti maame na go no onka ho bi onyina nchen ni ku na oka ho bi no otiase photo kwa no wankwan ko twa bi uwi and he went the next step no so baby na video be like all confront to a friend say amabo say ede as I know timi kan sanse me de eche ne kunu makana enem se ne da ebe emprensa me kan se obi a obedi mampanyini bia yemfa apakan ko obi afie nko kan chen se yenyu obi mane medi mampanyini enti na apakan ne treme yemfa ngodi mampanyini wo mo say MPP president say NDC president wo mo na kokosre ana me boa ye sre free o semestre asre se na woni ma okunu esre no fi se dia na wo ho ni nyina ka ho bi o ye mfa pakan ko bi afie se ye ko fa so o medi president o
ni na kufa don ko obi a odi even me am president ko e chena ye dini susu Ghana for fa apakan ko ni fi yen ni dini chi na ye dina ba be sele free Ghana for nti adwuma ya be sele Ghana for so mo fa ma ye nye no wo mo wo kwan so mo ye den wo mo ka ho asem de ye wo mo bia a wo mo ntia se bia no wo mo wo kwan so mo ye den wo mo ka nti Auntie Rebecca in the last 8 years no na nka me say wo first lady for wo conduct wo very well anka when first and could be the second na the work of abeg say there won pe baby ntra atene maso won pe baby ntra so ni man ko tuni kunu fo say akonya no wonya nto no kono baby Macron nya wo chacha nkofo na akobi pan so no ala nyo no ono amboa so kai John Major British Prime Minister bi no 10 million o di no kasa na kuhye ne mpaw Bush kuro bitum paboabo no ntino ede ba sem no ka ani die na wo se ye de ma wo ba se ye obi expressing the feeling say adwuma de show nsa no so many anye se de won timi kan che obi asema obi anhwe sa enkan sa asem no enche ne kunu ye na question la ya to ba ma ne kunu ye nyina so ye wo yiro ntino won timi fa no emehunu na obi a ese no a tina medical kan next time se ne Bush ni bi ko president won tunufo kachenzu onyai yesu nsembo a Ghana konwa yenko apostolic ura parliament ebe hekel usu nsembo so a yenko apostolic asori ba ko bi tu su nsembo a SD na wo ho no na ko ho Roma fo wo ho Methodist wo Presby o de mo yensem na apostolic de wo ko to collection ko ano bobo nsem skin ko na bum aha entino wonya no nsema ya ka chen kofo bi ni Semira hwe president Mahama nim kofo bi atone sisin ka say Mahama is the most useless president dia na lodina bakan ndi won develop your heart won ko tena fie no wo ba beti de chance Doc yes akwaba yenia biji yese bibia boko de bibia boko na na ko engage me no pa ma ho akire anya hwe unwa kopie nkran sa boye de o ya no ride no full plane dun ko fly mission nyame adom nyame ahye no won monyam ti pa betimi afri na zeta ba se don ko se ebe won suma keke na wo ni pa full plane se ye ko je me ni hom sa ba nsansa debut no first time ni ti enra yese nya na nta wo se tama enra no ye ko no abusuafo kakra bai ebi di achi ti am ka se o msine yi penifo kakra so kan ho okay se John ko full play yin ko ja no kwan ti do am se o baby edru ni de me am de ma de be ko tam tu ka hwi okay na be fa no report wa na de ni pa de o ba vetia na ti na be kakra no mo yellow fever yeboni na dunya se me hwe se ye be ni nyina munya ni yellow fever fa no pe na plane take you off no mene air hostess na ne parota ka ai o ma baba se me ka se esre omo